nogoyeni sahabanu da'iman allawi munda andi jiragi anati yampe kebre sahabanu nyen kinga ke ube ga wa mu kuyu matono aga yoy jiragi ni himbe ya umma kenya awren ki ayu jiragi ni himbe ya umma kenya umma tuqanya na awrehi ona oy mina kimminya tibal sahabanu ndanya bu allati yahi ma gamira oy mina nya Allah yahi no ma ayawre tikinga de awre ya ni daron ta gon koy na sren jiragi na ngusa tinya hamma kini daron ta woni kimni iga jiragi himbe ya in oy memma kimminya Shatabi radiyallahu anhu ade trinde gabe mbekuntingini kinka dingira nu tammi wono kebrenga sereni akra to kundi antirne na ma wa kunni godi hana dinan haganta himbedi ko sabani wodum Allah fare antirni ta Allah fare tukkoni nge habai Allah fare ndam bawani hulani yayi aha wagan himbara kenkara ogo wa tuti habebe kemen anna kentu anna magato dinandi almuni sornanda anda wota na kwa hodo ma turni Allah fare hangi hawo mina adam bawo yimbende aywa anga mai ketu arangra du siza tasukum anga ngunyana sundi yo Allah faran dambawo yimendi aga himeno arjena ndi o soy kul lagamini o nyagal nitiya aga himmo yimendi ga badan sul bidam ma hon su tirndenya dinan haganta himbedi anyi men hantadi ay woni maniya himbe gampun Allah hinga ko Allah ton piji yugonti Allah fare kemre sine suwa ay angodni aga don piji hinya na hamo nga turni gembo ko nga sire suwa anke lahi kinam po anke lahi ngaw hiju biga kanda sisa anke ndege mo on sutu hina Allah hinga himbe kem piju mo on kina Allah da tirnendi anam pakana to kendi asikandi Allah higanta himbe yime sisa ma ken tirndenya Allah fare bidan yuna awdini sahabonda zaruni ma taraktukum nganda to no wakati be akanin to da ken wure ni ya ganta hoyi ngan ko bana himbe kaara khara kinya walla khama kinya ke birenga masalan worno hotna nudi kem fakatinga karin to no ba haju ntano ngeme ya ganta haju ayinga wa konni kem balin ya ganda hoyi ta kurna yo zaruni ma taraktukum kibrenga tirndem pakatinga Allah higanta himbe kem pakati ma ken tirnenya anna tandi masalanu benu gan qoto awa kibrenga aywa masalanu benu khana isrehe kibrenga ma ken dabari wonni kun al aghlu tat karamogonun do fiqhegumu iga futugunum masalanu benu di na kentir ndenya anyi me watu ke masala karam o gabe futukunadi parce que ayare misenni anga yaren tude anga munda dro na tirni kunu ngadro anyi be ko sabura na tu yalli aqaw futukunadi wa manta futukunadi wa ma ken dabar kensre akargandi na hot na kike nyi mentirndi Allah gati on sumu walma auren mani agati haidanten na magas awa amma sum gana sallen tuga kebrenga ken wuren mani amma sumen tuga amma salli amma sum ga warni sumen tuga anta sallen tuga na ken wuren mani ono kitum billi yanki onda yerni lagi har gindai kiten kullengani e mani sabura ona huren yanki mani sabura andaran diga salli andaran diga hoya
ma kuntir ndenya Allah ti kharakinya na tir ndenya mani sabura ay yimenta ke